Gumede kade sifundela umthandazo. Nkosi imbusise. Siyacela abantu baNkulunkulu enkonzweni yasemini. Sicela nje inhlathu uThembile zosiphathela umsebenzi kaNkulunkulu. Sicela ke inhlathu suthi yaKaNdlovu. Bathi computer. Sicela nenhlathu suthi asemachunweni unobhala. Inkosi bengakibo. Amen. Ngiyayikhetha inkosi enkulu ubuhle bamaNazaretha unyazi lwezulu. Amen. Bantwana benkosi, ngiyacela uNkulunkulu omkhulu waleli bandla, uNkulunkulu wabazali bami, ukuba ngisize ngalesi sikhathi nangalomzuzu ebengakimi. Msebenzi enginikwe wona ungaphi kwami. Thiwa ngime phambi kobaba laphambi komama abangizalayo. Thiwa ngikhulume indaba kaNkulunkulu. Indaba kaNkulunkulu ufuna abantu abadala ababona uhambo lenkosi yamaNazaretha. Manje ke kulukhulu kakhulu maNazaretha makuthiwa kukhulume ingane enganganami ibandla elikhulu kangaka. Ngiyacela uNkulunkulu angisize, angiphe amazwi amabili noma amathathu ngengoma ka-130 kuyobanja amavesi ambalwa. Sebuthene apa ebusweni bakho Nkosi. Sebuthene lapha ebusweni bakho Nkosi. Sincinta zembelezi lakho asilincinte
Batwana bakaNkulunkulu sibuthene ngendaba enkulu lendaba ewusizi umthetho wakhona sisohambeni njengoba sibuthene lapha olubheke ekhaya ezulwini lolu uhambo esiphambi kwalo lufuna umuntu ngayedwana sike sizoba besixoxela bethi inkosi yesibili nguMahlombe yake yakhuluma phakathi komuzi omkhulu wasekuphakameni yathi maNazaretha njengoba silapha phakathi emhlanganweni kaJulayi wasekuphakameni asizile ukuzobonana futhi asizile nokuzosonta futhi asizile nokuzothandaza kodwa sisohambeni olubheke ekhaya ezulwini sithela imithwalo nobani uthwelo wakhe ithi inkosi uma ngathiwa nginika amehlo kamoya niyayibona imithwalo eniyithwele kulolu hambo ithi ngeke niphile nonke njengoba silapha abantwana benkosi sizofuna indlela ekhaya kubo kaShembe la uShembe akasibizela khona la kathi khona umuzi wamaNazaretha lokhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga okubiza ukuthi umuntu nomuntu la kahleli khona azifune ukuthi mangathiwa liyafika lolu suku lohamba engafika ani kubo kaShembe ngoba kuthiwa zonke indlela ziziwa umnikazi wazo kuthiwa njengoba silapha phakathi komuzi wasekuphakameni sizocela amandla khona amandla okuhlatshelelwe ngawo lapha esihlabelelweni uma umuntu esehambile kuthiwe ngiphe inkosi amandla ngizodlula ethuneni lawo mandla atholwa lapha ethempelini usaphila noma empilweni yakho usahamba ngeenyawo bese uyacela lamandla wathole ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi umuntu mayisehambile emhlabeni sithi udlulile emhlabeni kanti umuntu akafikile ekhaya ezulwini ubanjwe inhlabathi wahlule okunqoba ithuna ithi ke inkosi njengoba silapha eNazaretha sizocela lawo mandla ukuthi uShembe ngeinsuku zokugcina makufika ilanga esipha amandla ukuthi silinqobe ithuna ithi inkosi ngoba akuthathi khona abantu abahamba kuze kuphele 10 years benzelwa wonke umsebenzi beze bewiswe nasemakhaya kanti abantu akaze belinqobe ithuna njengoba silapha abantwana benkosi sikuleyo ndawo yosizi masizwa ngabadala bathi ubabamkhulu wahlupheka kakhulu ehluphekela leli bandla bathi ubabamkhulu wahamba ngeenyawo iguzi lakhe laze ladabuka kwavela amabotho ngaphansi kweenyawo ngikhumbula indaba kuthiwa ubabamkhulu esevalelisa ngeinsuku zokugcina evalelisa koyise kamfundisi ukhubisa egospel kuthiwa wahlabelela u218 ngoba kuthiwa ubabamkhulu esezohamba uyehamba evalelisa zonke indawo ethi batabami owayengithumile sengiyabizwe ekhaya ezulwini kuthiwa indoda enjani ehamba ezulwini ingasabuyi kuthiwa wathi mayifika egospel kubo kamfundisi ukhubisa wahlabelela u218
wathizane kwemazulu mazulu sibonile inkosi yethu asivela khona welizayo asibonile inkosi yethu athina sivela khona welizayo asibonile inkosi yethu washo njalo ubhombela isitimela samampondo wehla esihlalweni waguqa emcamelweni lo siyilathi namhlanje wathi batabami inkosi sikhulile wathi inkosi ezayo emva kwami siyasifuna isihlalo sayo wavalelisa phakathi komuzi wase uhaphuma umhlangano owathi mephesha komhlangano eplazini okuthiwa umthambeka wasejike ebuyele emuva wafica indoda owathi umhlambi yayihleli ekuyi-wheelchair lokhu yazalwe ngakazi ihambe wasebuya ebuyele emuva egospel wathi bathi abamzwane ngibona ngibuya uthi ngibuyisa umthandazo walensizwa ehlezi kuyi-wheelchair ithi inkosi wavalelisa wathi asophinde sikubone wangishiya nginjena nkosi ngadalwa uwe ngiyoba yini Thoba bamkhulu wayigcoba ngonyawo lapha esifubeni lendoda wathi maNazaretha yothi mangiyiphesheya lapha kule eplazini leyamlungu lendoda yosukuma uthi mayisukumile niyokumele nibone ukuthi sengiyekhaya wehla ubabamkhulu wayishiya lendoda wasewela wathi mayepheshe eplazini lomlungu umthambeka yasukuma lendoda yayihambela ibonga inkosi yasekuphakameni wasedlula ubabamkhulu enqamule eplazini lomlungu bathoba bawaqhamuka inkosikazi kamthambeka yeza kuye yathi inceke yenkosi nginenkinga lapha ekhaya ithi ubabamkhulu umntanami kwenze njani sengihamba ithi lenkosikazi ngahanjelwa umnyeni wami lapha kodwa kunenkinga njalo ila ngamalishona uyabuya engakhuluma utheme lapha uthi kushise lapha ekhaya size sibuyele size sibaleke kusale ekhaya ngekho umuntu nezingane uthi ubabamkhulu umntanami umnyeni wakhe akaphoki wazi ngiyokufa kanti khona into ayishiyile igqibile engakutshelanga yona njengoba ebuya nje umnyeni wakho efuna ukukutshela manje sekhuluma olunye ulimi athe anisezwani wasethi madoda thathana amapiki sambeni wafika wakhomba ubabamkhulu wathi madoda mbanini lapha amba amadoda athi mayefika phansi afica imali ifakwe ebhodweni ivalwe ebhodweni uthi umnyeni wakho siweza ukukhombisa le mali inkosikazi ithi ke lenkosikazi inkosi ngingakubonga ngani usungisize kangaka uthi ubabamkhulu hayi akuthengwanga golide akuthengwanga imali ithi lenkosikazi kamthambeka Nkosi ngicela ukukunika nayo inkabi emhlophe uthi ubabamkhulu umntanami sengiphuthuma kamhlabi yalingana kamanzini lapha engiyakhona isikhathi sami sesiphelile lenkabi ngeke ngisakhona ukuyithatha kodwa ibeke inkosi ezayo emva kwami iyosala yenza lokho engeke ngikusho baba bakwazi wasedlula ubabamkhulu ephikelele kamhlabi yalingana kamanzini lapha batho baba wafike waduka wangena ehlathini okuthiwa obaba umfundisi ukhubisa bambuza etholele lembongolo bathi ubabamkhulu ushonephi thwala badonsa itholele lembongolo laze labafice labayisa kubabamkhulu thwabamfice ehlele empandini yesigabane ubhombela isitimela samampondo ethandaza ethi inkosi lapha na abewuthe ngizogcina khona uthi uNkulunkulu sengiphendulile uthi siyogcina lapha kamanzini ubabamkhulu wenza umhlangano wasephuma maNazaretha esephikelele emkhayideni lapho kwenzeka khona indaba enkulu abathi wathi sezowelela emkhayideni wafica umfula umzingazi udlindwana ehamba nomfundisi ukhubisa nomanzini thoba ufica umfula umzingazi udlindwana wathi bathi abakanhliziyo wathi umuntu nomuntu akaye esihlahleni eyobuza uNkulunkulu ukuthi lo mfula odlindwane siyowela kanjani
bathoma khathini sahamba nobani wayesihlahleni sakhe wathandaza wathi inkosi sisobuza uthi sisowela kanjani nalo wathandaza wathi babamkhulu buyani batabami thiwa babuya wathi uphendulile uNkulunkulu bathi lutho akaphendulanga wathi ake nimeke kancane batabami yothandaza mina thiwa wahamba babamkhulu wafike wakhuluma esihlahleni wakhuluma ulimi olungaziwa thiwa wasebuya wathi batabami uNkulunkulu usengiphendulile uthe sisowela kuwe lo mfulo odlindwana thiwa wasondela ubhombela isitimela sabampondo waseligoqa ibhluwe lakhe kuumfula lona leli ibhluwe bantu bakaNkulunkulu okuthiwa wahamba babamkhulu ibhluwe lakhe laze ladabuka thiwa intombi ezahamba naye zakhipha ipelethu lapha zalifasa ibhluwe lika babamkhulu thiwa nazo lezo pelethu wahamba zazadla inyama yakhe wabonakala esevuza igazi Nazareth thina ushambo wasifela Yezwa abantu bekhuluma bethi uJesu wabafela umuntu wasifela thina ushembe ubaba omkhulu wahamba laze ladabuka ibhluwe lakhe lafasa ngezifasa nazi ipelethu zayidla inyama yakhe wabonakala esephuma igazi thiwa waligoqa ibhluwe lakhe waligoqa ubhombela thiwa waselibeka unyawo emfuleni la ngashona phansi waselibeka lesibili walibeka lesithathu wahamba ubaba omkhulu phezu amanzi waze wayoshona phesheya Lihlazo lifunde iBhayibheli lithi uJesu wahamba phezu amanzi niyoshonini uthi ushembe waye wahamba phezu amanzi umfulu ugcwele walela ngaphesheya awangamthatha wathi mayisewelile esengaphesheya wathi bataka bakanhliziyo wathi wozani niqonde nyathele lapha behamba khona mina wathi ningayi enzansi wanithi ningayi ngenhla wathi wozani nje niqonde bathi bawela abefundisi nentombi ehamba nazo zawela nomhlangano bawelela ngaphesheya uthi ubhombela masibewelile uthi batwana bakanhliziyo nyafisana uNkulunkulu enibonise ukuthi kuleli lomfula besiwela ngani uthi savuma le ndoda uthi babamkhulu wasekhuluma ulimi futhi olungaziwa ukuthi uthini kwavela inyoka lomhlalo omkhulu wathi batabami uNkulunkulu uvusa izisekelo zomhlaba wasakhela ibridge besiwela besihamba phezu leli bridge wasedlula babamkhulu esephikelele emkhayideni lapha kafika khona wahlatshwa umkhuhlane ka7 days lapha kafika khona wabhala lamazwi alapha ku220 wathi inyama yami yekhathele ayezolala ethuneni umoya wami ubhombela isitimela samampondo oNkulunkulu bakayezizwe abashongo njalo ukuthi wanini bayoba bekhona bathi mawafunda lapha kuMateyu bethi Jerusalema wena ubulala abaprofeti ngeke nisangibona niyoze nithi ubusisiwe ozayo egameni lenkosi
kodwa wathi uNkulunkulu maNazaretha wathi inyama yakhe izokhathala ilale ethuneni kodwa umoya uzovuka wembatha inyama entsha yingakho sikushembe namhlanje kuyoba kushembe naphakade. Washo njalo ubhumbela isitimela samampondo wasebiza omngoma nohlala ekudeni wathi mngoma wathi hlala ekudeni wathi anobhala isikhathi umphefumulo wami ozophuma ngawo uthi nisibhale phansi wasethi niphinde nibhale isikhathi lapha inyama yami ezokwehla ngayo ishone phansi emhlabathini wathi nisibhale phansi wathi ngalezo khathi zombili emzini oyingcwele wasekuphakameni niyoshaya insimbi leyo nsimbi kube uyisikhumbuzo sami uthi abangikhumbula ngaleyo sikhathi nami ngiyobakhumbula. Silandela ushambo njalo bafowethu. Ithi inkosi yesibili ilanga ithi ngangisesikoleni eManzimtoti ithi wangena iTelegram uthi kwathi waphuthuma emkhayideni uba wakho ugula kakhulu uthi ngasuka esikoleni uthi ngadlule ekuphakameni ngathathi intombi abaphathi baka 25 uthi ngathi abangiphelezele uthi saphuthuma uthi athi masifike eRichards Bay uthi sangena esitoro sekula uthi lathi imali ngibona ikula lesifazane uthi lagijima langena endlini uthi labuya nento yokufasa ikhanda uthi lamboza ikhanda uthi lasesikhuluma nomnyeni walo lathi akuyi umfana kaShembe lokuthiwa akasekho emkhayideni. Ithi inkosi yesibili labe ngangihamba nabo abezwanga ngoba lo wayekhuluma isingisi uthi mina ngamuzwa nje ngoba isingisi ngangisizwa kancane kusho isifundiswa sasezulwini maNazaretha akathi uprofessor uNgcobo uthi wayeprincipal esikoleni eManzimtoti uthi wasekuphoseka ingane yomlungu edamini kuyibreak uthi uprofessor uNgcobo uthi saphuthuma uthi sagijima saya kuye uthi sathi Mr Shembe uthi sengene ingane yomlungu edamini babengazi ukuthi uNkulunkulu waseAfrika babethi Mr Shembe uthi samfice ebhala ese-staff room ilanga lamalanga uthi safica libhala uthi sambikela sathi sengene ingane yomlungu edanyeni uthi wathi hawu isingenile uthi sathi yebo uthi uyasithula uthi asibheka phansi uthi yaqhubeka ngabhala ayangasinayo yaqhubeka yabhala uthi ayangasinaka uthi sabuyela sayojamela idami uthi sakhuluma sodwa sathi umuntu onjani lo nonya ungena ingane yomlungu edamini uthi ngaleso sikhathi umlungu wakuyinto enkulu uthi salijamela idamu isikhathi eside uthi wathemba wesikhathi uthi sabona idamu linyakaza uthi sabona ingane siphoseka ngaphandle uthi saya kuyingane uthi sayiphampa lapha eswini sayiphampa uthi aphuma amanzi enganeni uthi yathi mayiqala ivula umlomo uthi siyibuza ukuthi usinde kanjani emanzini usuhlala isikhathi esingaka ithi bengihleli nothisha omkhulu ufike wakhanyisa ngempandla yakhe uthi uye obengivala amakhala lapha ethi amanzi angiwadonse ngomlomo ngiphinde ngiwakhiphe ngawo umlomo wama ngiwadonsa ngamakhala azongikhinza uthi sagijima sabuyela kuye uthi shomkhulu ngoba sizwa indaba ezinhle uthi ingane yomlungu ikhomba yena uthi sathi Mr Shembe ingane yomlungu isiphumile emanzini kodwa inkinga enkulu ikhomba wena ithi bili nawe edameni uthi aphakamisa ikhanda futhi into kamayekisa yathi hawu kanti benibikela mina benifuna ekhisho ubani futhi silandela ushambo njalo bakithi sengathi uShembe engasipha amehlo okubona sikhumbula usizi likaThabethe ethwele ngengubo inkosi yesibili okuthiwa yangena ekuphakameni yathi inkonzo namhlanje soyicela ukuyiphathelwa uThabethe usizwe ukuthi uThabethe wahamba kanjani nobaba uThabethe wayegula thwawalanda edokodeni egula thwayiphatha inkonzo elele phansi oyicansini uThabethe uthi inkosi ngizokhumbula indaba eyodwa sihamba nobhombela isitimela samampondo uthi sase sihambe khona izinsuku ezintathu uthi singadlile uthi singaphuzi namanzi uthi sathi sesihambile uthi sabona umuzi othizeni okhanyayo seliyoshona ilanga uthi sangenisa kuwo uthi sathi masifika khona nomzana wakhona owasijabulela uthi wasithakalisela waba nehlo lesithathu wathi sengifike uNkulunkulu thwala nomzana waphithizela wase ekhethe iduna elihle elintubezi wathi leli iduna ngihlabisa ngawo uNkulunkulu uthi uThabethe sajabula kakhulu ngoba sase sino 3 days singadlili maNazaretha kuyahlala 3 days singadliwe kuleli bandla
Singaboni nje ngoba sesibusa sesibukela la phansi sesisutha sasenebe kulahla ushekelwa leli bani. Uthi uThabethe sayajabula uthi soke sidla inyama sesineyinsuku ezingaka ukudla singakwazi uthi lo mzana waselikhomba leli iduna uthi base bebuyela kubabamkhulu wathi babamkhulu Thabethe ake niye kuleya nkomo nifike niyibhekisise kahle ukuthi ifanele yini ukuthi kunikelwe ngayo uNkulunkulu. Uthi uThabethe sagijima uthi sayibuka inkomo uthi siyayibuka ikhuluphele iyacwebezela uthi saphinda sabuyela kubabamkhulu sathi inkosi inhle ikhuluphele uthi waphinda ubabamkhulu wathi Thabethe phindelani khona niyibheke lenkomo uthi ifaneleni ukuthi nganikelwa ngayo uNkulunkulu. Uthi saphinde sabuyela okwesibili uthi sathi sibuye okwesithathu wathi Thabethe inkomo ifaneleni uthi uThabethe sashintsha ukukhuluma manje sathi inkosi emehlweni ethu sibona kufanele singazika emehlweni kaNkulunkulu. Uthi babamkhulu Thabethe uthi lenkomo isibuya kimi uthi lo mzane akanikeli ngenhliziyo emhlophe uyayitshinga. Ithi lenkomo yathi sencane yangena emgedeni yapheqeka lapha onyaweni lo mzana ukhonza ukulima manje yona njengoba injena akakhona ukuyifasa igeje lime ngayo manje usenikela ngayo ukuthina. Uthi babamkhulu ngakho lenkomo asizuyidla Thabethe ngoba iyasoleka phambi kaNkulunkulu. Sina 3 days asidlile kodwa kuthiwa lenkomo asizuyidla ngoba iyasoleka phambi kaNkulunkulu. Uthi yona sumphoxa lo mzani Thabethe sizothi lenkomo akayibeke soyidla mase sibuya kodwa siyobuya ngalendlela sesiyobuya ngayo nje uthi saphinda salala singadlile. Uthi salala kwasa owathi mase sekusile sesiphuma kulomuzi walo mzani uthi sabonga uthi sathi mase singaphandle komuzi uthi sabona uphuthu olalichithiwe ezaleni. Uthi babamkhulu wathi mayebona lelo phutho lichithiwe lapha ezaleni uthi wathi Thabethe wathi buyisa lapha ishumbu lami uthi salibuyisa uthi waseliwola leli uphutho lichithwe lapha ezaleni wathi lethana amanzi uthi sobawaletha uthi wafaka kulolu phuthu uthi wafaka isandla sakhe uthi waqala yena waphuza wasebanika wathi batabami asiphuzeni lapha wathi lokhu uNkulunkulu akasihlelele ukuthi sikudle kunokube sidla into esolekileyo phambi kaNkulunkulu. When we are tanda, usilandela la posia kona, uboka uteni spindi, adapo. Yabonga abantwana benkosi inkosi busizeni kuzwi. Amen. Maye ngithethe inkosi enhle yakithi ebuhleni baseNazaretha. Undlovu sevele wakhupha umgodi omkhulu angifaka phakathi bekufanele ngabe kuqale mina bangcwele ngibonga ithuba ngazi noma ibhadi noma inhlanhla ngoba undaba ezithe bengasho ngolutho kumina ukuthi khona mhlambe engingakusho esontweni. Ngingumntwana omncane kakhulu angazi ehambeni kwami eNazaretha noma ngihamba kahle noma ngihamba kabi kodwa bengicela kokhokho bami oginqa baginqa amadoda evalela amachune sengaphakathi. Ngiyawacela lawo madoda ukuthi awahlale nami ngoba ngime endaweni eshelelayo yashelela endaweni ngime kuyona. Ngingawa noma ngayinini ngiwe ngesiphundo bethe benzani kumchuni la iye duka ebusweni bakho aoyi mihlayo
ngishayela itekisi lezakhathi ungena umntanami esibhedlela khona umuhle nje bathi aphiwe ungene esibhedlela bathi odokotela kuyena unethumba la ngasenhlizweni baba wakhe sizocela ukuthi ke simenze operation la ngasenhlizweni inhliziyo yami ithi ayivume kodwa lenenye futhi ithi yala ngoba unalento owayikhetha wena ungakhonjwe ngasibhamu ngitshele odokotela ngithi mina cha kwakula igeneral ngoba medical phela ngingenayo la odokotela ngithi ngiyazi kuyafundwa lapha odokotela bayafundiswa sengibuka nje ukuthi ingane yami izoba bazofundisa ngayo ithumba la ngaphakathi ngithi mina cha odokotela angizukwazi ukuyivuma lento ngizocela ukuthi ke nami ke ngiyokudokotela omkhulu ngangisho ukuthi ngolenkosazana ngizocela ukuthi ngimkhiphe bangcwele banginikeza bathi angazi iform bayazi ke abaka medical ukuthi libe form elenza ukuthi mawusithatha umuntu ungabisakwazi ukuphinda umbuyisele bethi baba uzosayina ke la ukuthi wena walile ukuthi lengane siyenze operation ngithi mina hayi singomane ngisayina belilethe iform ngisayine uyagula umntanami uphefumula ngalendlela ukuthi nami ngiyabona ukuthi yabona ngiyarisk la uphefumula ngalendlela ethusayo ngithi kodwa ngizomthatha ngoba ukhona uNkulunkulu wami amen ngihambe naye mangifika ebuhleni ngiyalifica ukuthi ngolenkosazana kuphani nevika kugcwele baba ngilethe nanga umntwana bathi odokotela unethumba la ngasenhlizweni manje bafuna umenze operation abayibonile ke inkosi uthi ngolenkosazana iyaphithizela niyayazi ingcenga yakithi ebuhleni niyalazi lwamusa enawubona ibe ngazathi ibambe isiphika sayo ingangiphenduli uyibona iqalazi ithi bese letha amafutha bayize ngiphethe amafutha ngicelela ababadayisa ifaka umuntu ithi umkhothisi suku nasemini ngosimbusisi uzophila bangcwele ngikhuluma ngento enjalo ngikhuluma ngoNkulunkulu onjalo ukuthi mangithi ngiyeduka ebusweni bakho ngiyacela noma ngabe angisenzi kahle kodwa ngicela ngasuku lesandla sikaShembe ngoba uShembe ngimbonile mina enza izinto uthe ela yuvele bengine boss before ngibe iboss bengine boss ngisebenza iboss kwathi lapha eyuvele zafika insizwa zize ebossini yami kumlungu wami zafika zazintathu mangaphosisi angithi beyisikhulu phela beyisikhulu umlungu wami ethi mayengena egate avule ngeremote uyabona bese iyangena uthe mayithi avula ngeremote zase zila lezi insizwa zintathu lezi insizwa iphethe inhlobo ngayicabanga ngesibhamu zithe mayifika kuyena zithi ziyamkhomba uma security elimvulelayo esangweni lavela lasuka labaleka la ngaphakathi wasala nalezi insizwa baba u4 wabaphakathi nendawo wama zathi ziyashaya wasethi awukanti ngiyangidubula wasephenduka uthe mayephenduka bagijima bangena phansi kwemoto omunye lapho iduma imoto ngathi mina hawu wemlungu azange zikuthinte kwathi anginami ngalolo suku wathatha zonke izibhamu zakhe wayilahla ngazi ke emakholo angazi maNazaretha
ukuthi ngabe zethu silahlile noma uthi mawususibheka ukuthi ngizoyilahla kanjani nje ngoba isibhamu ngifuna siyisho leni siyikhuluma Nazareth isibhamu la eNazaretha sibizwa esinye isibhamu isibhamu eNazaretha sikhule la lenkolo lingadubuleki lingadutshulwa kodwa manje sesihlala nje sithi afunda uMagubane naye sihambile usibanibani baNazaretha yilezo ndaba esikhuluma ngazo zokuthi simbonile uNkulunkulu ehamba phambi kwethu iye thuka ebusweni bakho awoyi ishayo siyahamba sizinsizwa siyoshadisa insizwa kaJali ukhona uJali wesiqhova wayela ekhaya siyahamba siyale ethempelini langakube empompozela wayekhona udlomo loshuthayo bakhona futhi nofakazi la emva kwami angifuni ukukhuluma into ekude kakhulu ngifuna ukukhuluma ngento eseduzana kuyisabatha ke selingenile isabatha liyangena isabatha ziyafunda insizwa mbongeni uJehova maNazaretha kuthi siphakathi naphakathi nesabatha qhamuka intombazane ebhinqa ngiyawazi amantombazane ibhinqile iqhamuka iyahayiza ngapha ngezansi amaphoyisa ale ndawo noma amaphoyisa lela thempeli ayivimba athi hayi mana kancane sebhizi la ngaphakathi iyahayizwe ibona ukuthi ifuna ukungena ngaphakathi ethempelini hayi bese thu kwakunobaba uMhlongo yami may his soul rest in peace umphathi ngaleso sikhathi baba uMhlongo wathi hayi badedeleni ngani ingene ifika ihlale lapho behlalise namakhosazana ithi mayihlala namakhosazana uphelo umbhedesho esabatha kube inkonzo emva kwenkonzo iphindi hayiza ingane masithi siyaqeda nje bese hayiza ingane bese yisukuma lezi insizwa ezayigcwela umoya kaShembe lezi sihamba nazo angithi lezi insizwa sasifundisiwe ukuthi masiyoshadisa ngesabatha masifike endaweni siyabhinqa ngesabatha sibabahle zibhinqile lezi insizwa ziye ku athi umphathi akusithandazeleni le yangane bese iyabizwa umshumayeli sicela ingane ime lapha ngaphakathi nendawo sibone lezi insizwa zaseGoli ukuthi iphetheni ziyithanda baba wethu osezulwini
angibheke ungithande maNazaretha wayiphula ngenansuka babe ngaphethe ngokuthandazela wayiphula ngenansuka wasethi umphathi ngaleso sikhathi wathi hey ubani olana zathi ilwane yithina wathi nenzani lana wathi sithunywe umfana wasemajalini la soshadisa khona kunomfana umuzi omkhulu nje nabafana abakhona abanye basegwela bayokoThekwini nenzani lana ngaphakathi enganeni zithi ilwane sithunywe ukuthi lona sizomfaka uthando ukuthi athande lensizwa esithumile ukuthi ayimthande lensizwa sithi sikhulumi hayi thina asizukuvumela lento bese kukhuluma athi bithi ingane sekufika uthingo lonkosazane la lithi uthingo lonkosazane akatshelwe loya mama ukuthi ngoba uthatha imali yempesheni uthenga umuthi ukuthi agadle izingane zabantu impesheni izovalwa futhi amtshele loya mama ukuthi uyabona mayiqhubeka kenza nje izofa indodana yakhe kwaba buhlungu ngoba sathi masifika emzini wakaJali kwangena ucingo ukuthi usihambile emhlabeni lomfana angisho ukuthi ngiyapromote mana kodwa animusa ukudlalwa ngeNazaretha angimusa ukudlalwa ngabantu ngiyathemba ukuthi nempesheni yalo mama yagcina ivalekile ngoba uShemba kalikhuluma iphutha uShemba akazathi into inje ekubeni ngekho njalo ngikhuluma uMaNazaretha ngoNkulunkulu onjalo enginazi insizwa ezingofakazi ukuthi leli ivangeli esikulo yilo ungqo yabona nje into ezosifaka ezulwini ehlabelelweni mongasibheka lesi umusa wakhe uhlezi phakathi lelo vesi libaluleke kakhulu ngoba uShembe ezintweni zonke ezikhona kodwa umusa wakhe wasinikeza wona ukuthi uhlale nathi phakathi nami ngizohlala phansi maNazaretha ngisuke ngikhumbula indaba kaNgema uThulane uyahamba uyeThekwini sho njalo umfundisi uMdluli uthi uThulane uyahamba eThekwini uthi mayefika eThekwini uyofuna amatoho mayisefuna amatoho abathola amatoho mayihamba ngestimela zikhona insizwe ezifana noSibiya ezishumela la ezitimeleni zithi maziyisho lento bese yangena iyagxila enhlizweni yakhe uThulane bese ayithanda lento athi hey ngaze ngayithanda lenkolo ayikhethe inkosi ababhadiswe kufika ilifu bese lifina ahambe ekhaya udadewabo ke ilenkolo lena yoStuze me yayibona le nkolo le ethi umuntu uhlala ngaphakathi kuyena uyafika ke uyame sisi ngithe mangihambe eThekwini ngase ngithola indaba enkulu ngathola indaba kaShembe uthi ngiyakubona ukuthi ngaze kusesisilo uyaThulane wahambe nje ngoba ngibone ngekhanda liselimadlombo inwele sezibomvu ngabona ukuthi hayi ne briefcase oyiphethe ebhala ukuthi Shembe aseyapha ama briefcase asawaphatha ama briefcase thina ebhala ukuthi Shembe is the way ngabona ngathi hayi ungizela nokunyeke namhlanje uThulane yebo uselifu kodwa ngathi ngiphethele okunye uthi hey ungafanike namaNazaretha wena athi mayisethwele lo Shembe bese ngazathi asangane ekhanda uyangizwa Thulane uthi uThulane cha ngithema ngihambe eThekwini ngase ngithola uShembe ke uNkulunkulu kimi uNkulunkulu uthi mina ungeke ngiyintokazi yakithi uyangibona kahle Thulane kodwa ukuthi nginjani mina uwangibona kahle ukuthi mina ngiyakhonza umuntu angeke ngimthulane ngikwenze lokho wena uzothi lenkonzo yakho noma lenkolo yakho uzofika la uhlalela ekhaya bese mosuka la uyeThekwini ufike uqhubeka inkonzo yakho hayi la ekhaya angithi siyazi phela ukuthi kwesinye isikhathi osisi bethu oanti boboy yiba sebeshaya umthetho emzini wobaba uThulane ayibone lento ethi ngathi
iyangikhulela athi hayi wesisi kahle kahle ngithe mangihambe eThekwini ngathi mangifika ngabuka omama besonto uthi bagqoka kahle umama wami bengamthengela ingubo yakhe yokunqoba uthi hayi angeze uyishiye kwayona leyo ngubo la ekhaya uzothi mase uqedile elifi yakho bese uhambile ahamba uthula nabuyele eThekwini ehlezi ebhizi usisi endlini kwathi shazi isithunzi wangena uma wakhe sewahamba emhlabeni uhamba nendaba enkulu uhamba noBhombela isitimela samampondo ufika kuye uthi mntanami akukhuluma umama bathi wafika wathula nje wasekukhuluma uBhombela uthi mntanami ikulethela inhlanhla yale ngubo emhlophe uthi ulo akamazi phela uShembe ya ibe badelela kakhulu abantu abasindisiwe uthi ubani wena uthi hayi nguShembe uthi hayi Shembe mina ngeke ngize ngikukhonza ngeke ngize ngikwazi ukukukhonza mina usuku lokuqala ahambe athule nje umama aphume noBhombela bephamba kube ikusasa futhi aphinda abuye umsaka Shembe uhlezi phakathi aphinda abuye futhi athi wemntanami ngiphinde ngabuya futhi mhlambe ngikuzumile izolo mhlambe awuzwanga kahle ngoba ngifike mhlambe uMatasa cha ngilethe ivangeli kuwe le ndaba enkulu kaShembe ngilethe indaba inhlanhla yakini uthi hayi Shembe mhlambe nawe awuzwanga kahle angizukhonza mina ngithandaze mina uright umfowethu akuthandazeli mayisiphuma indlela mhlati kaMayekisi isiyaphuma iyahamba ithi mayihamba bese ngena ucingo indodana yakhe isebenza egarage indodana kaSisi usindisiwe sekungena ucingo hayi umntanakho useshayeke phansi wafa athi salalele lokho esikoleni ngena ucingo indodakazi yakhe iphinde yashayeka phansi yafa iyeduka ebusweni bakho awoyi lehlayo onke yokuphi dawa awoyi Chizi ya netusa aungi ani aebuswe eni Asiza Osibaba Siza Osibaba Siza Osibaba Hawele ayaluzu sisikathulana ekhishini athi hawu uma uwena Shembe hayi ngizokulandela athi mawukuthi uwe Shembe wenze kanje ingane zami ngizokulandela kongayivusa ngizokulandela umsaka Shembe uhlezi phakathi
uthi kuseyisikhashanyana lungene ucingo lithi ingane yakho ebesithi ifile egaraji isivukile. Bethi ingane yakho ekade sesikoleni ishayeke phansi isiphinde yavuka. Athi ivele kade izovuka. Uyagika uthi vele bezovuka. Iqili elikwazi ukuyikhotha emhlanje. Yabona uma uyiqili la, mhlawumbe uyiqili over. Bezovuka. Sihambe isikhathi phila file aqhamuka umqalo wendlela uhamba uthula uma wakhe. Kusho ukuthi ngoba ethule nje vele le ntombazane beyimdelela uma wayo bengamhloniphi ngisho noma mhlambe ithatha nemali empesheni kokwazi bani ngoba nangu mama uthula ebona ukuthi hey la hamba nayo uNkulunkulu athi vele bekaza nje izovuka athi ushama uzokukhombisa kube avela amaduludla yabona iduludla livele nalapha phephezi kweso ibhlungu ke leyo nto engazathi inkohlisa bese kodwa vele wonke umzimba ahluleka ke manje ukuyibona athi ayibuke esibukweni athi ngathi akusesimli le ntokazi ebimike kahle le ntokazi ebathi mayibuke esibuke ngiyabonga nje amaNazaretha ngoba anisabugcobu lo daka lolu kusemthethweni nje futhi lolu daka leli idumba nazi nabahle bomambethu kuthi kusesenjalo ethi uyayibuka esibukweni athi haya akumina ashaya ucingo ashaya ithulana athi mfowethu athi wemfowethu athi uthulana uthini manje usisi nange ngibiza ngasangibiza nangothulana ngivamisa ungibiza ngothulana athi sisi athi bhuti cha ngithi awubize la amaNazaretha akwenza ukuthi uyibone lenkolo kaShembe ngicela uwabize insizwa ke athi uthulana nona ufuna ukungihlambalaza phambi kwani wengisonta nabo athi ngiyacela bhuti ngicela ukuthi utshela umaNazaretha bese elishaya ikhwelo einsizweni zigcwala amatekisi ziphuthume kwathulana mayifika kwathulana zimfica isibhicongo uyabona nje umuntu ogulayo obhlungu uyabona ukuthi ngisho nje ukukhuluma kubhlungu yazi ungaqalaza uyabona noma eqalaza ibhlungu lento ekuyena afike ethi zithi insizwa sifikile usibizeleni athi cha ngicela ukusho noma ngicela ukwazi ukuthi uthulane namnikeza lephi ivangeni anike nenzeke lento enaniyenza ukuthulana eze ukuguquka isonto agcine eseyithanda lenkolo ngicela ngitshele ngalo Shembe kanti uShembe ubani ngiyanazi phela kodwa kwangekho makhekhe enhlayisuthi kodwa ngiyanazi namase ukuthi uShembe senifuna ukuthi nimchaze zase ziyamchaza uShembe uyabona ngoba silana ngaze kusekuseni umchaza ukuthi uShembe ngambona kanjani wayizwa lento ukuthi no iyangena lento ushuthi ngempela uShembe uNkulunkulu ngoba einkonzweni lezi ezikhona mancane amadoda akhona opasa nama assistants akhona mhlawumbe kuba u10 or 15 sekupheleleke uyayibona inhliziyo isiqonqo nje insizwa zafike zamtshela waseyibona lento wathi cha ngiyayikhetha inkosi yakithi ebuhleni baseNazaretha amen sikhuluma ke ngento efana naleyo la kuleli bandla noma la eNazaretha kulezi insuku ngicela uqedele ihlabelelo bese ngihlala phansi khuluma wena Nkosi khuluma wena nenhliziyo eshulile awunge
ebusweni awose azenza Baba se eza aseza enkosi Baba osi Baba se asi seza enkosi Baba, oh, si Baba, oh, oh, Yahweh, oh, goza, Elile ayenelisa anga inhliziyo ngiyashona yonke awongi ayephula emithe awose Agosi Baba se eza Agosi Baba osi Baba se Baba, oh, si Baba, oh, oh, Yahweh. Ngiyaxolisa amaNazaretha amakhona la ngithe ngiyahamba ngakunyathela cela uxolo labe zithi sibonge baba